Že spet snemate avtobus neumen. Kaj te bom sekljala te bom. No, ne. Lej kaj praja. Ne, prosim. Tega ne moram dati na internet. Ja, lahko. Ne moram. Tin manču. Kaj? Tin manču. Ajoj, jej. Bravo, manca in avti. Dokaj je dolg čas pa avto snima. Ajoj. Ne še tega. Ne. Ja. Ojoj. To pa je krizno. Dva avtobusa skupaj v posnetku. Ojej. Ti ne hecraš. Prebusko. Nehaj snemat avte in avtobuse. Lahko? Ne. Rabim jih. Zakaj? Katera budala snima avtobus? Avtek. Avto, pipip, avto. Lej, kaj prihaja še ta, no. No. Ojoj. Manca, daj mir. Ne bom šla. Jaz ne bom šla gor. Kripo. Prebusko. Zdaj pa dosti.